Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nikay sa ilat o latkos kwitsin, chiruli kutanain yoko chishtikiwankil hunchiklikat solbal, utnashkabain, saeb li salmo, utanain lishkap rakal likak angel. Lika versículo nakataw sa lihu Salmo, kapitulo 67, versículo 3 ut versículo 4. At kagwa, chepan yoshing tashakchaku litenamit, chepan yoshing tashakchaku chishunilep, che sahok ut che bichang lipoyanam, shbanak sa tikilal nagaholomiep litenamit, laat nakaberesi chishuni liruchichoj. Yoko chi atinak chak chiru lishaman shnume, chirish lishben nakalakak angelain sa eblis salmo. Ut eblis salmo nam alsutah kwit neke atinak chirish lishlok lak na aklikakwa Dios, neke atinak chirish lishtikilal, lishkebal shlok al, lipantiyoshink, lishbichankil, lishnimankil shkaba lak yoptesinel re, lichoshachoch han likakwa Dios. Ut chirish ain yoko chi atinak ut chitsolok chiru lishaman hain. Lishholumil katsolbal chiru likutanain nasche, Jun liteng likwank sashonal lichakilal. Salihu Salmo capítulo 46 nakataw jun li bichk ut jun li salmo likahosh alru. Nashultikake naklikagwa Dios chan haan lak kolonel salihonal nakahel sa kalru choke likateng angkil nakayaba lishkaba likagwa ut likagwa kwan aran manaksahumpat nakoshteng likagwa Dios. Shba nakaan mahungwa nakosh kanap. Li salmo ain nagkosteng akwi chishtaw balru, chirish chishhoni li karu yogo chishkul bala nakkuan akwi sa li karu chichoch, li rayla li mausila li chochi numtag. Sa hunkutan tarakek, sa hunkutan takanak chimaka chikshkwankila li mausilal, sa shpen li poyenam. Li kagwa Dios, yo chishpanunkilik angelain, yo chistakop risingiru chishhoni li shchechi omchakke. Re li kagulbal. Utubar yo chik angelak li kagwa Dios anakkuan, aran sa lilok lak nakik sa lichosha. Lilok lak nakik hain ha likesh. Ki bakwi hun li retalil li kikwan karin sa ruchichoch. Li nobil ruho li santuario manak lishlok lak na aklikagwa Dios. Shbanak hunelik kisik kwank nach rikin li ralal shkahol. Li salmoain nakoshteng akwi chishnawbal nakchirish chishhunil li yogo chirilbal chirish chishhuni li rayla li chakilal li nakakul sa li ruchichochain kwan karu huwal shakal kujikru sa shtakik chishhuni laan. Li josh kauresingi li kagwa Dios chokke. Kaikak reta li nashkie li versículo 10. Utshkie, kanap omak yalok, che nawak naklain Dios, li nim inkwankil sa shbenep li tenamit, li nim inkwankil hunsut hun rubel chosha. Kaputru neke bano marechan li kagwa Dios naknukoril. Nakoshbok chishkanap mankil likyalok lishkyal balika kahunes. Lishkyal balqib chiqibilqib ani lichabil ani linka. Kwan hunak kwi lichabil utaan linewak kwal Dios. Utkakakreta likaru nashkiel versículo 2. Reak kwi li capítulo 46. Hokanak hinka no koshikwak chan. Usta ta asik li ruchichoch utte anek li zul sa shchama li palaw. Kaunak hinka to shikwak. Shbanak lika Dios kwan kikin. Anak kwan kabiyak li karu nashtie Apocalipsis 6:14. Lichoshaki isik kama na otek hunak hu. Utchishunilep li tzul utlinahek sutsukep shpan li palaw kilahe asik sa shnaheb chan. Utupar kwan keb li ralash kahol saib li honalaan. Salishkap kulunik li kakwa Dios. Li ruchichoch ta asik sa shnah. Habaneb li ralash kahol li kakwa. Teshkol ribeb rikin li sakonak. Nabalik akreru li te kulmang li sachbach olech li mare mahungwash kakaushlan te kulmang. Kakakneta li nashtieke li hu segundo de Pedro capítulo 3 versículo 12. Tentonak te roipeni ut te se bash chalik li shkulunik li Dios nakta osok li chosha sa sham. Ut chishhuni li kwang chisa taak ut ta halesik. Maka karuta kanakta chichoyo, maka karuta kanakta chinkata tasa chekru. Shbanak ahel ru chokre li gagwa Dios. Shrakbal chishhunilish yu am li retali li resila la ruchichoch ain resh akobre sinkil li garuchichoch. Shbanak li karu yo chishkawre sinkil li gagwa chokre. Hual kujik shakal ru chiru lish benil. Anak kwan nakanaw nakli railal mukota kanakta chihungwakil sa shben li garuchichoch.
Nakanaw tana chokchakchik lishkulunik li qagwa Jesus. Junli junal li oy benimil shbahan jish junile braqpabanel. Shbanak taraqeq jish junilish. Kwankilal lima usakquin sashben li ruchichor. Usanak kwan yogo jish kulbale railal. Manak rautesik. Achikru li yahel jish junili nashkabjak li ruchichor. Nakanaw naksahun kutan taraqeq. Utrikin li qababal. Likuang rikin li qagwa Dios. Nakataw li koy beniom. Nakakohop li qababal rikin li qagwa. Renaktoshok. Renaktoshkol chalentok sa rusojik. Antio shagwat kwaskwitsin nagakehachol chishkos palijonala inqikin. Li Dios chikanaka kuikin. Li Dios hokanara taqabiqib sa junchik li qagangel.